Tuambie hivyo, kama anipendi si lazima akae hapa. Acha tu wenye wako na roho safi, wenye wananipenda, wenye napenda mafansi wangu wakae hapa. Wewe kama utaki unipendi, unaweza toka tu, roho safi. Toa hiyo kireba, pana siwezi toa. Ile kitu ya maana ni wambe wethe ngwataniro yaku na Ngai. Wambe wethe urata waku na Ngai, wende Ngai muno ngoro yaku, wende Ngai muno ngoro. Turaiga ngoro ti kiremba. Kiremba ni ngora tuciguraga haria Kariombangi. Na kiremba mundu wothe no akigure na thie yohe na rucio mwite mukurinu. But ngoro-ini yake ndahana uguo uramwita, ni waigua. So uhonokio ni ngoro. Ratiria ma ya gwithima ni ngoro yaku, wona waga kwirigu. Gutire gwatiratiriya ma ya gwithima ni kiremba kiu tirize nakio. Gutire guratiriya ma ya gwithima ni kiremba kiu ucio nakio. Kwira guratiriya ma ya gwithima ni ngoro yaku, wona waga kwirigu. Riu ni tiriza ni itha ndina kiremba kana ndiri. Angikorwo ngoro yakwa ni ngwaga kwirigu na ikare na Ngai, gutire undu gucenjia. Tondu kuria andu maigaga Ngai ni ararutire kiremba ni araguia. Who told you? Who told you? Ule sene andu igana marutite kiremba na mundu agatungata Ngai. Uraiga ndina andu igana hunjia mana ko maria kuriro na thaisi ni atungatiria nene muno na marahunjio na matari na iremba. Who told you? Ate kuruta kiremba ni kuo kugwa. Who told you ate kuruta kiremba ate ni waingira maundu-ini mangi no wakwiririe uguo. Uhonokio utagiko kiremba-ini, uhonokio koragwo ngoro. Na nikio turaiga ratiria ma ya gwithima ni ngoro ki ni ngoro yaku. Githe toguo. But usitoe hapana, sisemi natoa, ni kusema nimesema gitikoragwo kiria. Ndu ingi meciritie ringi ati riu tondu riu ni tiriza ni ndekira ngofia riu ni ndagwa. Sasa tuliona riu ni ukwambia kuigua tuliona sasa umeanza mambo zingine unatoa kiremba. Who told you ati honokio wekire baini no wakwiririe uguo. Riu ni tiriza tondu ni ndekira ngofia riu ni kuonania riu ni ndire hakuhe na mwathani. Mwathani ndakorwo kiremba-ini. Ngoro yakwa niyo Ngai ena bata nayo. Ngoro yakwa niyo Ngai ena batara nayo. Mithiire yakwa niyo Ngai aramibatara. Uthingu wakwa no thingu nduri kiremba-ini. Ndakwira kiremba ni ngora na nigikuraga tugagite. Angikorwo guo tugite ya kiremba tutingigiteaga uthingu basi. Kiremba inazeeka. Kama sisi kwanza unapata unafunga kiremba mwezi moja ama mbili, unaiweka unanunua ingine. Tungekiuga ati kiremba gitu uthingu witu kiremba-ini ri arafu. So don't judge ati Ngai atriza Ngai usitoe kiremba usitoe nini. Sitoi kiremba but ndukaige honokio waku kiremba-ini. Ti ati tondu ndina ngofia ni ngwite. Riu kwanja mutai gura ndirahunjia na ndinayo ni undu wa kumenya ngwataniro yakwa na Ngai. Twi hamwe ati ni urakiringithirie thi ndiringithitie. Ndinaiga ni ningithitie kiremba thi.